Koncem studenog 2024. godine Jutarnji list je objavio priču o stanju Tomaševićevih de facto novih tramvaja. Kada je najpoznatiji zviždač Zeta Neven Brnjas prokazao katastrofalno stanje Tomaševićevih de facto novih tramvaja, a koji su zapravo stari 30 godina, i Zeta su sve demantirali, tvrdeći da su informacije koje se šire društvenim mrežama u videu Nevena Brnjasa o rashodu rabljenih tramvaja s garažnim brojevima 1001 i 1003 u potpunosti netočne i da ih se s gnušanjem odbacuje. Zamislite. Dodali su kako se radi o uobičajenoj provokaciji koja nažalost učestalo dovodi javnost u zabludu. Zamislite. Tvrde iz Zeta da od svih isporučenih tramvaja iz Njemačke na njih dva slijede uobičajeni redovni servisni zahvati koji se inače obavljaju na svim ostalim tipovima tramvaja neovisno o njihovoj starosti, te će se navedeni tramvaji ponovo uključiti u promet nakon što obave predviđene redovite servisne aktivnosti. Ajde. Međutim, mi smo od onda objavljivali fotografije i video snimke koje nam je Brnjas dostavljao, a koje dokazuju da je takozvani Švabo u trajnom defektu. Najnovije fotografije objavili smo jutros. Ako Brnjas slaže i ako se radi o redovitom servisu, zašto Švabo još uvijek čeka u hangaru? Iz Zeta neslužbeno doznajemo da redoviti servis traje par dana, a prošlo je više od mjesec dana. I zašto direktor Zeta Bogdanović odjednom naprasno brani fotografiranje i snimanje u Zetu? Je li Zet postao privatna sektaška spilja ili je još uvijek javno poduzeće u vlasništvu građana Zagreba? Zašto se kriju informacije od vlasnika poduzeća, odnosno od građana, i objavljuju lažne informacije putem medija? Bogdanoviću, to se zove kriminal. Zašto to radiš? Zašto ne staneš pred kamere i točno opišeš koji i kakav redovni servis traje duže od mjesec dana? Što se u tom servisu radi i kada će tramvaj na tračnice? Pa zato, dragi moji, jer je Bogdanović, kao i njegov šef Tomašević, jedan najobičniji lažljivac i nesposobnjaković koji uništava našu imovinu. To je istina. U međuvremenu je Brnjas snimio dokaz da je Švabo 1001 gecrkt i da ga prevoze u skriveni hangar kada je na njega nasrnuo zaštitar i kada je zadobio tjelesne ozljede i oštetio mobitel. Zbog naših objava, gradski zastupnik Ivica Lovrić traži od Tomaševića uvid u stanje Zeta, što je njegovo pravo kao gradskog zastupnika. Pa vas ja pitam još jednom, kad mogu obići prostore Zeta da se uvjerim u kakvom su stanju tramvaji iz Augsburga i koliko ih je stiglo, uz uvjet da me vaši batinaši ne pretuku? Recite mi kad možete ispuniti taj uvjet, da li to mogu danas, sutra, u koje vrijeme kao gradski zastupnik? Pojasnit ću zašto to pitam. Vi ste prije 1,5 dana pompozno najavili da stižu de facto novi tramvaji iz Augsburga. Njih 11. Ti tramvaji trenutno su stari 30 godina, ali još nisu stigli. Niti su novi, niti su de facto novi, niti su stigli. Stiglo ih je 5 i čini mi se jučer, kao što veli direktor Bogdanović, možda i 6. Ali od toga, u 1,5 dana, trebali su doći prije 1,5 dana. Još jedna opomena, ometate govornika u raspravi. Odnosno od tih 5, jedan uopće ne vozi nikako, a drugi su često u kvaru. Kad je zviždač, gospodin Brnjas, koji je usto i predsjednik sindikata koji ima 450 članova, a ne kako vi lažno spinate u medijima da nema niti jednog člana, htio to dokumentirati i upoznati javnost, što je njegova obveza i kao građanina i kao zviždača, koje ste vi nekad jako podupirali, onda je dobio batine. Vaši batinaši su ga bacili niz stepenice. I završio je na Rebru. Slušajte malo, Tomaševiću, nemojte razgovarati, pa bio bi minimum pristojnosti da slušate kada vas gradski zastupnik pita. Makar vam to ne odgovaralo. Znate, jer vama istina nikad ne odgovara. Tomu nije bilo omogućeno, pa je održao presicu na kojoj se zatekao Zetov sindikalist Boris Jamnić, kojim je ovih dana pripremljen otkaz. A danas smo zaprimili otkaz koji je pripremljen Nevenu Brnjasu. Pa evo, da komentiramo novi otkaz ugovora o radu, koji je naravno treći u nizu. Za drugi su izgubili 50.000 kuna koje je na kraju platili građani grada Zagreba. Šta reći, znači sve se ukazuje svaki dan na šta su napravili od grada Zagreba, šta su napravili od gradskog prijevoza. To sve objelodanjujemo, vidimo iz dana u dan da prijete, mlate, tuku, bacaju po stubama, otimaju mobitele i to čuvari koji nemaju ovlasti za to. Apsurd u ovom rješenju
su nekoliko je apsurda. Prvo, napominje se da sam izašao bez dozvole i izlaznice, što nije točno. Izlaznica je naknadno poslana. To može potvrditi i stavit ćemo inicijale JR. I rukovodioc koji je tamo, oni dobro znaju da su oni poslali naknadno izlaznicu na na kućicu za čuvaru. Također, interesantno je da su oni meni dali otkaz i spominju da sam napustio radno mjesto. Ja nisam nikada potpisao ugovor za ovo radno mjesto. Ja ugovora nemam već, 15 godina za nijedno radno mjesto, osim onaj prvi ugovor koji sam potpisao za vozača tramvaja, koji je i važeći. Ovo su sve bili aneksi koji su istekli. I taj zadnji koji je istekao za to radno mjesto je bio prije nekakvih 12 do 15 godina, tu sad negdje točno ne znam, imam te dokumente. I oni su nudili da ja potpišem za to radno mjesto, što sam ja odbijao. Onda su me proglasili viškom, pa su mi dali otkaz i tu su mi isto morali vratiti nazad. Mi ćemo i dalje objavljivati, dalje ćemo i rušiti sve te nepravilnosti, oni će i dalje pisati svoje nekakve gluposti koje sudovi neće progutati, a ja sam i naravno i predsjednik sindikata i povjerenik na drugom sindikatu i invalid rada, 60% invalid rada koji je ostavio više od pola svog zdravstvenog stanja jednoj firmi koja se sad hvaljuje 3. puta otkazom. Zato što razotkrivamo kakvom je stanju servisi i sve ostalo i njihova vozna stanja koja su sve gora i gora. Borit ćemo se dalje, kao što smo se borili protiv bivše vlasti i sve nepravilnosti ukazivali i dobivali otkaze, tako se borimo i protiv sadašnje, što je dobri pokazatelj da smo na pravom tragu i na pravom putu. Iako se Tomašević kleo na čast i poštenje prije izbora, ispada da je nesposoban, nemaran, štetan i lažljiv, ali i da je spreman na totalitarističke metode samo da se sve sakrije od njegovih poslodavaca, građana Zagreba. Tomislave, zašto lažeš i uništavaš našu imovinu? Ti nisi vlasnik Zagreba, ti si samo zaposlenik, a mi smo ti gazde. Odgovori, Tomislave, zašto?